Unen ang naigawidan pa ni Mayor James Brian Alcid iti syudad ti Lawag diragsak na kalpasan ana irakurak nga isudad ti champion tinaangay at tanok ni Ilocano Festival of Festivals. Kuna ti Mayor adak kina bendisyon daytoy gaputa kalpasan ang nagsublida ket adda nadagos ti parabor nga isudad ti nagbalin a kampiyon. Una po, yaman nagtigiti kailian tayo nga nag-perform. Maragsakan na unay, thank you also to the Office of the City Tourism. Thank you also to amin-aming MPA to the City Hall. Amin-aming ang kalugaran tayo po nagsuporta. Dito yung performance tayo po. From the bottom of my heart, thank you so much. This is not about the award but the privilege or the day nangabak tayo. Just being participar pa lang nangabak tulit na ako. So, hindi pa nangabak tayo abagat pero ako na yun. So, thank you so much. Pasensya nyo mga ansanak. Dancer tayo sa great dancers tayo. Thank you so much, Apo. Thank you katapuan. Congratulations to them. No, awan da Apo, awan deto, Apo. Thank you. Kabayatan na nagbalin nga emosyonal na iti dancers kan choreographers iti syudad ti Lawag gapo iti daytoy ang balagi ang nagunod da. Pero yan nakarag-ragsak, sir. In-expect yung katahayag niya. Sir, kasi yung mga DG choreographers niya, ang kami expect didaktil. And be humble. Kasi yung kanina prepare happy na po, sobrang happy. Hindi lang ibang nag-happy na po. Kami nga nagrinatamin, nasukatan po. Mainaig iti daytoy ket dakkel a premyo manipod kadagiti sponsor si Inawo ti LGU Lawag para iti daytoy atanok ni Ilocano 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News.